शिवलाल महाराज, जेतालाल महाराज, तानसूर भवनालाल महाराज, महान तपस्वी धर्मगुरु डॉक्टर रामराव महाराज, हरिक्रात्रो प्रणेता महानायक वसंतरावजी नाईक यांनी पावदर्शन येते. आपण आता भजन कार्यक्रम उभे आणि आज कार्य सीताराम रामधन राठोड यांनी 13वी आज आपण नामदान ज्ञानदान हम सकच केले चालू चकाले ती पण राजस्व यत्न चरेच गोरमाटीनी वातच कोणी कळी ती गोरमाटीन मग प्रत्येक मला कुचू आबा अंगाडी केते ते लोक 16 भाई आवते ते आबाई का 16 भाई छा हा पण एखादी हांगली पकडन दगाळो एम 16 भाई मारो एखादी कुळसो भाई छ आ छेनी रे 16 भाई मग हे आपण अभ्यास ध्यान कोणी दे रे वाते अरे भाई वा बंजारा समाज संस्कृती यात्री छ की 3 दन छापणो वा वा 3 दन हा 3 दन चुरमवच वच मन क्या मरेर बाद 3 दन चुरमवच वच मन क्या रेकना जीवतापणी बी 3 दन अंगाडी चुरमवच शाबास ये मन क्या दिवणा हसाब छ दिवणा चहा पियो छ दिवणा हसाब छ ये दिवणा अरे था बाईरो या मन क्या रो कोई रो आणि ये राडाई वादा छ ये दिवणेर वा वा एन 3.5 हांगोळी छ आवर અને આય જાય 2 રૂપિયા છે તાર માડી હવેલી કઈ વે તો સોબત આય વાળ છે આહા તો વાહ એર સારું હા 16 ગોત ભાઈ આ તો છે જા છેરી રા કના આતે તે કાઈ આતે તે હા હું મત મેન કીધું છું શાબાસ હા વાહ મારા ઝેરાક્ષે વાળો છે જા આહા ઓરિજિનલ બિયાનો છે કોને કોને ઝેરાક્ષે વાળેલાર લાગાની આપણ આહા અને માં ઝેરાક્ષે વાળેલાર લાગો તો એકાઈ દન ઘરું પણ મને વાત જ પસંદ છે ની વરસાદ તો રોડ વાત લગાવા કરે હા મન પટે ની વાત એવો હા કરતાની છે महाराज और खिल्डी कन पकडन बेटे चा शाबास हमें भजनेची गरज छे छेरी छेरी अब आपण समजा कसो तो जमानो चालू छ आपण काही बोलना काचा काही बोलेन काही काही करेचा काही काही वादात वगा नाकाचा हा उतमेन पसंद आदाव पण वाते ध्यान न काढो वारे भाई वा लक्ष्य रकाडो तमेन आज काळेर गरज छ समाजेर एकी आबतवा की उगडी आब उगडी छ तो 16 भाई अंगाडी आते ते पेलो म्हणजे गोर बंजारा आपण हा गोर बंजारा सनार बंजारा नावी बंजारा धाडी बंजारा ढाल बंजारा धानकुटे बंजारा बाजीगर बंजारा कुलमी बंजारा शहा बंजारा सीख बंजारा चुड़ावाले बंजारा मथुरा बंजारा तलगाणिया बंजारा वारे भाई वा इनके 16 भाई वांगड्या गोर बंजारा आपण 5च छा वेगवेगळे महाराष्ट्रीयन आपले गोर केरे छ हा आंध्रा तेलंगणा मै एवढी पर हैदराबाद सामून नाईक कच मध्ये ना वारे वा एवढी वर ಒಂದುನ लंबाडू कच कच कर्नाटकेर मै वेगळे ये मै आपण हैदराबाद मध्य प्रदेश में वेगळे वेगळे काष्ट मै नाम छ आपण पण आज आपले जर आरक्षण मिळ जाय तो वर सारू साधू संत सहित जठरेच आज एकी हुई छ हाव ज्याचे केली स्मरण हो सकळ विद्येचे अधिकरण तो जीवन दावा श्री गुरु चरण ते नमस्कारी तो होता वा 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 माझी वाणी वरनु गुणनाम ऐसा देई मज प्रेम काही कळा वचने का कमलापती वा वा माझी रंकाची विनंती कर जोडी तो कथे काळी आपण सावे जवळिया गोपाल कृष्ण भगवान की जय जालम की जगदंबे मातो हरी की जय बार बार जगत गुरु शिवलाल महाराज की जय शिवलाल महाराज की जय गुरु अत्यंत महाराज की जय बाबा श्री धर्मगुरु डॉक्टर रामराव महाराज की जय वसंतराव नाईक की जय 13वीर भजन मांडणी करू छु हाव मारा आदे ताशम जत्रा बी बोलती आहे वत्रा पण भजन आपण रातेती शे बोलवेचा वा 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 आणि मांडवा केर सारू घाल मेले छो के सारवी मांडवा केरो छ जको दे के 13वी कसेन कर रे छो कसे सारू रा जरा संध्यान मारे शिवाय 13वी ज वेईनी 99 वेदना पंडू राजा कीदो हमेन भजन बकम आव छ मांडवा 13वी घालो छो कारण हम भजन बोला वाटे छ हाव हा वा जरा संध हजारो राजाना ए कुंडन ताणी मंदुर मालमता लुटलाय लुटो तो आणि वंदेन मारन ताणी व जरा संधेन मारन हजारो राजाना छडान व तेर मंदुर लुटो लुटाय धन संपत्ती लांताणी वर 13वी की देते किदे 12 महिना यत्न चालवतो हा पछ सगाशनेर काम छ सगाशियम हा जना हा सह कुटुंब सह परिवार पत्रिका लखन देमेले रा कृष्ण भगवाने ना दिने पत्रिका भगवाने शिवाय तो केनी आधारच छेनी जना हा कुणसी भी वाह भगवान नाम ले सब अपनो कार्य सिद्धीन जाइनी जाइनी लोगो अपन भजन कैमेडी फिमेडी लेगी अब हमार काई लोगो छ काई
मुकाबला लगा ले रो હા અને તેરી ફક્ત માર બાપેન ન તો યાડીને મરે તો કે મહારાજ મુકાબલા જ પ્લવ છું કસમાં વરસાદ તો તો સત્યાનાશ કરન લેરો છે કશન તેરવી કરો છે આંગાડી પીસા ખરા છે ને હા આંગાડી ઓ ડોકરા સોઈસાઈ કરના લાતી કઈ નોકુન દીકારો છે કઈ પત્તા મુકાબલા તો સમાજર નાશ કરરો છે તારજી ઓરિજિનલ ભજન ચાય ઓરિજિનલ વાહ 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 હા ઝેરાક્સ મારે છે ને છેરી છેરી હા હા આપણે કઈ ઓ વાતેર કઈ મોટ પણ છે ને છેરી રા કૃષ્ણ ભગવાન પત્રિકા ચલગો ચલ ગો સહકાર્ય કરે સારું હા 16,108 નારી સોબત લાય લાયો 60,000 છોરા સોબત લાયો 60,000 બોડી સોબત લાયો 1.25 પોત સોબત લાયો 56 કોટી યાદવ કુળ સોબત લાયો રે આતરા લોકો લે 13વી માં આવ્યું તું કેન લાયો ગણ્યા મહારાજે હા મો દિલિયા મહારાજે ને વો ગણ્યા મહારાજે ને હા જાલુ મહારાજે ને શાબાશ આના મ એક મન કે સોબત લાય છું મોટ પણ કે જેની આબાન વરસારું ટેટ ગાલ મેલે છે હા આવ્યો રાતેથી વરસારું આવગો છું માં હા બરે હા મુંબઈ થી આપ નેમકા ઘરે આવગો છું શાબાશ હા નીકળો ગો સિંગ ટેકન આવગો છું વાહ પટી વાહ લગન મહારાજ ઘાણું કે સમજ 21 રૂપિયા કૃષ્ણ મનોહર રાઠોડ ડોકરાર પોતો ઓંદે સામોથી 11 રૂપિયા હા હા ये कार्यक्रम में सर मुंबई कार्यक्रम छोड़न आता रो छ हाँ घर आओगो હા आते आते फोन लगाए महाराज वो तो ठीक आता मुको मत वो तो स्टारवाट देखो आता तुझे को रेके जो को लुट लुट कर वर सारो आज बेटो उत्तम हाजी राठौड़ यमुनाबाई उत्तम राठौड़ इंदल उत्तम राठौड़ सोनू इंदल राठौड़ मीनाक्षी इंदल राठौड़ मयक इंदल राठौड़ सोपान उत्तम राठौड़ सपना सोपान राठौड़ खुशावत छकाई हाँ सोपान राठौड़ यशवंत सोपान राठौड़ एंदर सामुती 100 रुपया भेटी बदल धन्यवाद चालू विषय सुरुवात शाबाश हाँ हाँ जनावू सोबत आयो रे आणि ओरमई હા 88,000 ऋषी जेवढे बेस બેસ आणि वंदून वाडण करे ना હા घरे मन क्या सेवा करत छ કરે छ आज वंदून दुःख फिटगो ફીટ કરે 10 दने तोणी सुतक छ હા आणि घरेर मन की आज पंक्तीर माई सेवा करत जन अन्नदान सफल वच વચ વચ एकली द्रौपदा वाडण करी કીધી રે કીધી वाडण कर કરે कवरे वाला जो कोवर इज्जत दे के वाडण करतो करतो माथ्यार पदर पडको ચોળી चोळीर गाठ छुटगी भान छेनी છેરી રા आणि भांदान हुबो हेंदाणी एनो जर विचार करू छु તો तो मारी एक ऋषी जर भूको वेजाय तुम्हार ससरे आत्मान तिरकाल सुख शांती મળે કોની मला कोणी વાહ करताणी बाई वाडण थांबी कोणी કોની રા वाडण तो वेच चाय આ ઋષિ તો ભૂખે ન જાય જાય एर माहिती મને कोण बचाय करताणी જકો बाई હા વા हाक मारी छ મારી રા ए दुर बरा गेरी એ હાવે काळे गानन दरखवाळे ना मुरली वाळे ना એ મારી છોડી રે ગાડી આખુડાગી ગાલો ને अरे महादेव पाण्याला ना परागो ए दुर बरा गेरी काळे गानन मुरली वाले ने झाडका वाले ने मारी छोडी रे गाडी आखुडागी गालो ने એ મારે માધેરો પાડ્યા એડા પારાગો चल मत હા मोकळे गळे दी बोलो थावडा हाजी राठोड यांचा समज 21 रुपया वाह. स्वर्गीय ताईबाई थावडा राठोड यांचा समज 21 रुपया वाह, वाह. ज्ञानेश्वर थावडा राठोड यांचा समज 21 रुपया रामेश्वर थावडा राठोड यांचा समज 21 रुपया पायल रामेश्वर काय बा? काय बोलिलो घेर रे तो कशी के पर आगे होई हा हा पायल रामेश्वर राठोड यांचा समज 21 रुपया शाबाश हा रिगी रामेश्वर राठोड यांचे समुती 21 रुपया आणि दिव्या रामेश्वर राठोड यांचे समुती 21 रुपया भेटी बदल धन्यवाद चालू विषय सुरुवात હા વા हाँ हमारे सजूत चले तो हमें व्यूको लागे नहीं हमें हाँ। कहीं हमें सादा लाउड स्पीकर लगाए दो शाबाश। आवाज मोटो रो या ना क्या रो शाबाश। हम जन बोलू करा था हमें वो ट्रपल ट्रपल के ना हमें कले दिवा तू पदार्थ हमें शिकलं करे नाही? चाहिए फक्त ये चालू दूध चाले दो હા વા हाँ तो वा 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 चला हा वारण कर रही थी કરી તીરા आणि हाक मारी मोबी बाई ना મારી મારી धुरपदा बाई रे हाक महाराजा मोबी बाई ना बोल 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 तुलसे बेल माराए
केर को हबले सुधाकर सीताराम डिस्टर्ब कर लो डिस्टर्ब राठोड रे बाफेरे आता माने शांती मळू करून समुदी कंडप्या उत्तम रामराव राठोड वंदर समुदी सुधा 51 रुपया उल्लास भिकू राठोड हा हमारे प्रेमी समुदी सुधा 51 रुपया भेट क्या जना हा बा काळो काना रे पंगदेरा माई पात्रा बटावता बोला बोला ओरी भेनेरो रो वा वा आवाज बोरे काने पायायो ता बोल 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 भगवान देगा फरना दी रे गेरी काले काना मुरली देना बरगावा देना ये मारी लोरी री काटा भी लगी करना यारे माथेरो पडरा एका बरगोता हमारो प्रेमी हरिभक्त पारायण बळीराम महाराज बेलखेड यांनी समुती भजनेबद्दल 51 रुपयाला भेटीबद्दल धन्यवाद वाढ विषय सुरुवात शाबास. आवाज आयो भगवान रे ओ रे काने विचार की तो जेर घर प्रोग्राम चालू था हाँ आणि वो बाहेर केला वो आज मापरा आवाज आवत अरे कने थोड़ी आवाज करे दासा नया रे ए भाई बा देखा धुरा बताओ ना काही बजा दी गाई भेनरी बागेरी काले काना मुरली वाले बरगावा देना ए मारी लोरी री काटा भी लगी करना अरे माथेरो पडरा एका बरगोता भगवान आयो भेने कना हुबर को चोळी गाठ छुटरीच छुटरीच. मातेर पदर घिसारोच घिसारो तर भगवानान वरकंदान हुबर को उबर गो आणि वरकंदान देखच देखच वर्षा मुद्दे करो पण पदरी ढाकेने गाटे बांधे ही वर सामू देख री वो वर सामू देख रो रहा देख रे छ एक में के सामू देख रे चा बाई केरी भिया बिया मतोन मदत करी सारू बले तर हुबरे सारू कोणी बलाई के लागो मा के लागो हा? तारचूर आठवण कर तार तू कर साधारण बाई छे छे नी तू तारतोन मदत कर सकीची वा 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 आणि मना हकारी जिगला गो प्रत्येक वातेर मै मदत करे. घडी घडी मन बला मत मत बडा हा ई कार्यर मै मै बी कला गो काहीतरी काम करो छु करो चो तू आठवण कर 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 आला खंडेर पोती वाचे वरु प्रति लखन छुवा लखन छ सदा भवानी दाहिनी पुत्र गणेश वा पाच देह रक्षा करे ब्रह्मा विष्णू महेश वा 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 अंगाडी कळच कोणी वाचू काय वाच कोणी कळी राज बे लोगो हा 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 कळच कोणी कोणी विचार करायचं म्हण क्या कवी हा. जहां पोचे कवी वहां ना पोचे रवि वहां पोचे कवी हा वा जहां पोचे अनुभवी हाँ अरे वहां जहां ना पोचे कवी वहां पोचे अनुभवी वल्टो सल्टो वेगो काही मारो तू कसा खपकारो जो भाई शाबास हा आ तो वर सारू वारे वा. हार वातेर विचार करन बोलीच्या शाबास शब्द ही शास्त्राचं समाळन बोलीच्या बोली चार आपणो जमरो च्या हा कारण काही जमायर छे नाही वा 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 लोक स्वतः जमाव करत शाबास हा एक माटी जो कोण मुते सारू जो कोण यार सामो प्रस्थाने सामो फरवू बरोबर कोई रे नहीं अब अपन मसाला खाइन कोई रहता का कोई रे नी वो तब मुसलमान टम को भाई हे इधर मुतने का नहीं काही नको कलागो क्या है बोले "ऐ, जमता नहीं कुछ वोडी फोरो वोडी रोका वही बिकत जमेनी हा, हा. वोडी रोकत जमेनी जमेनी. वोडी रोकत जमेनी हाव. पण वो मुसलमान बीड़ी ती आकला रोत आकड़ा तो बिचारो कही रो बीड़ी ती आकला रोत न काय कैसे हा ये तेरे पास एक बीड़ी है क्या बोले बीड़ी देना को तो सब ये वटान तानी बीड़ी देना को तो नहीं कदा आप बोले आप जमता बोले किधर भी मुद कलागो आप किधर भी जमता हम आप जमता बीड़ी सारू जेर करो तो ये कि कलागो बीड़ी प्याऊ मोकली कर दी नो शाबास जेर जेर स्वार्थ पर चलो लचरच समाजर विचार करीच्या करी चार समाजर खरोज ज्ञान द्यायच्या दे जाय आलो कुठून छोटो वराडे ती काय देणी बसका बसका वडा दावतन जरा खंडी जेट बुडकान पडायचं 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 वरज माई ज्यादा लोक वडायचं वडायचं. वरज माई शे उंदे पडायचं पडायचं रे हा पण समाज मारो होती वाई जारोच युवा पीढ़ी केर संबंध तमेन केर छेया हा 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 युवा पीढ़ी ध्यान में रखाडो शाबाश. हमार सारू में दीवर संगाड़ी एक भजन काना को पण कारो तो हाँ मो बोलो कोनी बोले सही आणि मजा. तम आज बात शुरुआत करना के खरन मो और पद दी करवा तमेन बोलन दखळे वालो छु शाबास हा जना हाव बाई भाई
सदा भवानी दायिनी पुत्र कने पाच दिया रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु मय जो छ हा ब हा ब्रह्मा विष्णु मय तीनच छ तीनच पाच दिया काहीच भाग काहीच भाग. तेज पृथ्वी वायू आकाश हे रक्षण करे वाला शाबास. दाहिनी म्हणजे हा. तर सावतारे वाला याडी वाह. वागेरी सवारी हा. मोठे मोठे दैत्यान मारी मारना की रे काही नका आणि ओरो दाहिनी र तर सावतारे वाली री पेट कने वाह भाई वाह ओरो अर्थ निकलो वाह. हा तू लागो ओरो अवतार छी किरे जना हा. तू जगदंबा अवतार छी छी. पार्वती अवतार छी वाह भाई वाह. तोन काही तार लारती ती हात कोण लगा तू आहे नी दार तू लगा लागो आठवण करम दिनो दिनो. कारो काना रे चमक गळा फेला ओरी भेन नदी हात लगायो चार भुजा बनाए भेनेरो पतरा ढकायो नी रे मारे माधेरो पतरा एरा पाडा गो जना उलारती ती हात फोडी चालतू पदर ढाकी डाकी चोळीर गाठ भांदी बांधीरा वाडन थामे कोणतीनी कोणी और माई भीमई फरतो फरवतो भीमेन खूप अभिमान रा वेतो हा आत्रा पात्रीत मेले मेले खाय शिवाय आते ती उठेर छेन शेरीरा छोटा मारन पाताळेम घालू छो शाबास हातरा जना कृष्ण भगवान देखली तो ई लोक सदरे देई निकला को अय्यर धाकती शे लोक कोण सुकारे को ये माई ये पंक्ते माई एकच माटी रे गोसवन चुबला लिया 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 धाटो पचवन मा बला उचकला गो बाद ये वो ऋषी ना हाक मारा मारे अन ऊपर धासा दास ई हाक मारन ऊपर धासी के तू पर का धासरो छे काय धासरो जी रे मार तू कना आज सकेस निकला कोणी एक आवडे परती मार वास आवचा हा काही वास वाचा तो मार्क लागो हा? एके आवडे परती वास का वच गावत रे मत्ता हल करतो तो लागो पंक्तीर मै केनी सदेर बाटी कोणी खाय जू सोटा मारन पाताळेम घालू चुकरन को जन्मन का लागो श्राप मळगो तार सारी शरीर तो कोण सोनेरो रिया अन मुंडो डुकरे रो अन दाढी नरकस खाईस का लागो तू हमारा सोनेर शरीर काही करू काय रे सोनेर शरीर काही करू काय करे वालो चुरा मुंडो डुकरे देन का लागो नरक खारो छो हा आपण सदेर बोले तो ठीक रहत न तर वो माई जावाचा चार जण चालरीच करा आपण काही बोले छीन शाबास शाबास हा हा बर. प्रल्हाद रतन सिंह चौहान इनापुर अंदर समुदी पिसा लेके कोणी आखरी के 100 स्वर्गवासी बेबीबाई प्रल्हाद चौहान गुरु सिंह प्रल्हाद चौहान शिल्पा गुरु सिंह चौहान श्रेयस गुरु सिंह चौहान અને શ્રેયા गुरुसिंग चौहान एंदर शेर सामुती 101 रुपया भेट चौथो प्रेम सिंह मंगल सिंह नाईक मेट एंदर सामुती 51 रुपया रमेश गांगू राठौड़ एंदर सामुती 21 रुपया मनोहर सीताराम राठौड़ एंदर सामुती बापूरो बेटा बाबेरे आत्माने शांती मुळू करन 21 रुपया पूर्वा उमाकांत चव्हाण पुसद देशामध्ये 21 रुपया अमर राठोड डोंगरगाव देशामध्ये 21 रुपया कृष्णा मनोहर राठोड देशामध्ये 11 रुपया बापूरो पोतो और दादा रात्मा शांती मुळोकर देशामध्ये 11 रुपया करण सुधाकर राठोड बापूर पोतो आणि इंदल राठोड टेंबरदर हा इंदर सामुदी 21 रुपया भेट छ भेटीबद्दल धन्यवाद हा चालू विषय सुरुवात जना ऊपर दास पण म हानवानु किदो जन का लागो मन हानवानु वाजू इच्छा हा जना को बापू मोरगोर लागो म वरस सारू मन मेलेस काय को खलागो हा आता ती जान नम्रता ती एखादी कोणताम बेसन खालेन सोजाम लागी खला शाबाश बडकी आय होटो आयो आवती वेगम केवण लागरो छ हमार भजन येऊन काय छ हमें 100 मिनिट म्हणजे हमार सेकंड वो माई जा रे छ एक कभी को एक बीड़ी पी दे तो 6 सेकंड आयुष्य कमी होता वचा वचा एक गिलास दारू पी दो तो 6 मिनिट आयुष्य कमी होता शाबाश हमार 10 मिनिट में घाल में लगा हमार आयुष्य कमी भरो तो नहीं पता वेरो हां हां वाह पवित्र 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 वेसारू हा काही वस्तू पवित्र असतात हा पण गोड नसतात शाबास काही वस्तू हा पवित्रही असतात हा गोडही असतात वा 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 काही वस्तू हा पवित्रही नसतात हा आणि गोडही नसतात शाबास आणि वतच लोक उद्या पडतात काही वाचू काय रे एक वस्तू असं गावडीर गोमतीर आणि गोबर पवित्रची होती पूर्ण हा पवित्र वेदावत हा हा पण ओ गावडी पवित्र छे मरा जीवतापणी हा पवित्र पवित्र आणि मरेर बादा पवित्र शाबास हा आणि वरो दूध हा मंगाळो वाह
मार साधू संत હા હા ये पवित्र છે એક નહીં ઓમય હા હા અપવિત્ર વેવાળ છે જા છે ની હા હા બા પછી હા ઓરબાઈ થી વાહ 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 ઈ વાહ જો વસ્તુ છે ને હા બધી आप परवादी करे नहीं वो હા હા અને वो करे છે તો हमार महाराज लोगन पीछाई मिले नहीं कहा? हाँ वो जे कई ज्यादा ऊंधे पड़े છે વાહ दारू पवित्र ही છે ને છે ની મીઠાઈ છે ને વાહ ભાઈ વાહ ઊંધે હોતા જ પડે છે પડે જરા मुकाबला पवित्र ही છે ને છે ની जग सदारे वालो છે ने છે ની लोग होता જ ऊंधे पड़े છે પડते मत जाओ मत जाओ। लारेल पीડીને देखो 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 चलो बेटा रिये ताबे में હા इज्जत और बापेर गामे में વાહ बेटा ने ताबे मड़काड़े सीखो શીખો શીખो हाँ, कमी टाइम में कहीं कहीं बोला राते तो मारा मारो टाइम ज खागो हाँ। और भाई बस बादे में लारे मारा जन लाउस स्पीकर खागो वही कहीं करे तू आता को घोड़ी घरदान बोलवा શાબાશ हाथ मत बोल जना હા कागला હા पवित्र ही छे नी છે ની मग केतु केतु मस्त मतीवर वाद भूलगो ભૂલવો ને हाँ વાહ पवित्र ही नसता तन गोडाई नसता શાબાશ कागला पवित्र ही छे नी છે ની पण मग पवित्र वेसरू सोनेर कळशे बेसन फसवतो વાહ 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 વાહ. सोनेर कळशे बेसेती कागला सोनेर हेवाळो छे नी कागला कागला रचा રજા तो હવે. ओ सारू હવે. तो पता ए. वाडन थामी कोणी कोणी? सना હવે. सांगणार सोरगेम एकला घंटा वाजा વાજા વાજા एकला ઘંટા વાજા घंटा वाजा વાજા जना હવે. शेवटेर दन ડન सारखो घंटा वाजन लगो લગ एक मिठू रुपेर मई हाँ। विधि पात्रे हाँ। पड्या सुकुमुनी ब्रह्म वेतारा शाबास. संतानी खायन लगो वाह. आणि जना घंटा सारखो वादरोज करून धर्मराज परेशान होगो भगवान कस देखा. लागो आज का वादरो यात्रा सुरू होगो હા हात पकडा लगो दगाळ उद्या कु एक मिठू खारो तो निघालो હા બા हा ऊ एक दाणा वटावतो तो घंटा वाजस વાજા છે 88,000 पारमी नाखीन खरायन लगाडो कलागो પછી આંગળી કા કોની તો तिबला लाय वाळरू હા वतरा नकामो छे વાહ 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 वो हानु आय नी तोन मुंडो इदी काढी निकला નીકાળે ની રા हा ब्रह्मवेता छे ऊ છા છા छा हा तारो पुण्य भरातो आवो न दर्शको शिलक छ કરતાની वर सरु आयचा वाह, वाह, वाह. आगाडी पुण्य कवळा गच्छ શાબાશ हा. હા બા वन पुण्य विय जनाऊ जरा खाली जागा भरती करना काढछ વાહ ભાઈ વાહ आज આપણે मई હા दर्शक जागाची भरण शिलक नवी તો वर सारो एक संत आरो छ સારો છે रामावत कुळेरो शंकर वंशी વાહ 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 आम्ही कोई घडे आय वाळो छु હા વાહ हा वर सारो साधू संत हा? हे हमार रमेश बिया વાહ वर सारू भजनिया વાહ आणि हमारा सुधा करे देखन वो भजन बोलणं होच्या काही मत हो હા पण हमा जसो भावकी मानाचा हा बा. वो प्रकारे सुधा करे सारू देखन थाळी શાબાશ एमाई जास्तीत जास्त भजन करी लोक आमेले छ હા बा हा હા बा आणि वर प्रेम शिलक छ ચરે છે सारू आवत छ આવે છે हा હા तो વાહ सुनो मारा गोरा मादी रोजार હા હા રા आए वाला पीड़ी ना करो तयार એ દેગા देवा देवा छोड़ो એ ए फूटा माता पाड़ो એ દેગા तारो मारो कर दारी सो को सरगे तोला રા आजी कहनु करिया दो जलम हो जलमीरिया ए सुनो मारा गोरा मादी रो आए वाला पीड़ी ना करो आए वा देवा छोड़ो ए फूटा माता मारो तारो मारो करा दानी सो को सफरे आजी कहनु करिया दो ये गिरो गोर माटी रकाडो नी जोर रकाडालो माता कारोरा सेवेला ताणी निकलो घरे रे बारा दखालो एक जोर गावाचे धासा ताणी गोरा माटी रिगो ए पुडा माता पारो तारो मारो खरा दाणी सोको सफरे आजी कहनु करिया तो जलमो हरियो
शांताराम राठोड, वंदना बाई रमेश राठोड, गोकुळ रमेश राठोड, सुखराम मनोहर राठोड, अर्जुन सुधाकर राठोड, रमेश मोतीराम चव्हाण, विनोद राजू राठोड, किशन गलसिंग जाधव, धर्म इंद्र सामुती प्रत्येकी सामुती एक विजय की रबर बहुमान से भेटी बदल धन्यवाद चालू विषय शुरुआत तम 5 मिनिट मार भजन कार्यक्रम शको हां वात में करणी छू आरक्षण सारू हां 3001 के ती 5 तोणे बापू लढाई करन छको चलो गो 2001 ती 5 तोणी बापू रामराव बापू लढाई करन चलो गो चलो गो कृष्णा सुखराम जाधव रेवाळ वरुड में भी इंद्र सामुती एक विषय भेट भेटी बदल धन्यवाद वाह जरा આપણે નું शुरुआत करन चलो गो चलो गो અને વન કે સારું તમાર મોબાઈલ એ આમેલો છું હરિભાવ ડાટોડ કેવેલે છે કે જો એ સંત મંત છે ને હા એ દુન કે લાગો કળશીનો પૂજા કરણો વાહ મૂર્તિર પૂજા કરણો એંદે રાજકારણ કોને પત્તોની એકલે ન પરણો કે વાહ વાહ તો पंजारा समाजाने हेटा लार कोशिश करो छी हां मत पूछनी हुंग्यान काय रकम भाषण भजन कमी भाषण करे वाळू मत शाबाश शाबाश તમે બોલતું આની તો તમ વતરા ઉપરદાર કા બોલો તો માર સમાજે વેલા કા કરો છો ઓ ભગવો ખીલડી છે ઓ જના આજ આપણે ઉઠેલા રીએ જના આપણે રૂપિયા વળક છે રામરાવ બાપુ દિલ્હી વળક છે મોદી સરકાર કે નહીં આયા તો કઈ કોની રા ઓ તો ઓ પોરા દેવીર માં સોતા અંતાની અતરા ભલો હાઈ કરન ગો છે અને હરિભાવ રાઠોડ એકાંદી હાફસી તરી ખોદન દિલો કઈ પૌરાન દકો દકો કોની કોની કા સમાજે વેલા કરો છો કારે તમે ના અભ્યાસી તો કા જાવ છો કા એ સારું બાતે બકમ છે કે છે અંગ્રેજ પહેલેથી 1979 लोग आए थे फक्त व्यापार करे सारू बाते 1000 लोग जमा कर लीजिए और बात 10,000 की दे और बात 1 लाख मन क्या जमा की दे અને આપણે 36 કરોડે પ્રાજ की दे का तो अंगाड़ी आए जो आपनो अभ्यास की दे આપણે हेवा दीवार लगा नाखे આપણે फूट पाण नाखे આપણે फूट પડે વાળા છે આરક્ષણ મળે સારું શાબાશ તમ ઓદુન टांडे मत घुसे तो वेन डबल उत्तम घर बला आरक्षण नाही तो म्हणतो तर हानु एकी जो हुसली तर तू एकी काढो